Kulandzela ukuthi sehle sibalo sebantu labashona etingodini tetimoto kule minyaka le engcilele emibili. Bang-1685 abantu labashona etingodini temigwaco kule live kule maholiday lengcile. Lekusho ukuthi lesibalo sikhule nga-14%. Sifundza sasenishonalanga Kapa nenyakatfo Kapa ngicela tibene isibalo esisetulu kulabo labashona etingodini. A 14% increase on the previous period. The Eastern Cape recorded the largest decline in fatalities with a reduction of 7.9% or 210 fatalities. Kuwela umgwaco lapho kungakafanele khona sivinini kanye kunganaki ngikubangela letingoti. Kulimala kwabashayeli kwenyukile njengoba kusuke ku-27% kwaya ku-28 wema-percent. Kanti sehlile sibalo sekushona kwalabo labahamba ngetinyawo njengoba sisuke ku-41% saya ku-31 wema-percent. Most fatal crashes involved light motor vehicle, followed by light delivery vehicles, minibuses, and trucks. The figures indicated that many vehicles involved in fatal crashes had a higher number of occupants. Mbalula umametele ukuthi leli tiko lakhe litawufaka sicelo sekubiyeketwa kwalesinqumo senkalo lephakeme yasePitoli njengoba lo mthetho womukwa emaphuzu nawephule umthetho womgwaco ucazwe njengalo longekho nalongahambisani nemithetho sisekelo emthethweni. The importance of ARTO in driving behavior change of motorists and providing disincentives for unbecoming conduct cannot be overemphasized. Mbalula uthi ukuchibelwa kwalomthetho wetemgwaco utawusita ukuthi bashayeli bayekele ukushayela banathe tshwala wehle nesibalo setingoti tetimoto ikakhulu ngesikhathi semaholiday ekuphela kweminyaka.